thil thale thalo hi chunung beraka tanga chuak anil vemni le Zawhna le Chhana kan kalanga start position number summary le pakhana zo turin member zawm tak Dr. Walal Tanpuya some speaker kalome ka Zawhna start question summary le pakhatna chang turin chan turin Land Revenue and Settlement Department Minister Zawm tak Chhana tan ka Zawhna pakhatna Mizoram University South Campus muntur ti felani to em panina tundin puna kan khenchin enge chang turin achang tu minister Zawm tak pulal rot kema kan some Speaker member Zawm tak Dr. Walal Tanpuya Zawhna Chhana chu Mizoram University Southern Campus muntur ti felani toem Chhana chu Mizoram University Southern Campus muntur hi tundin huna ti fel alani law bina tundin huna kan khenchin enge ti Chhana chu he campus atan hian Mausebram Pukpui VC area Lunglei district chu Higher Technical Education Department le Pukpui VC 10 an thanga acquire tura malak zet ania amaru su sarkar ram ruak mimal ram nei omlo na nia riat ania wangin acquire tura notification zuni somhile paru sanghile somhia chhuato chu December ni somhile panni sanghile somhi khan revoke le ania proper chanela len list deal tura Higher Technical Education Department malak na nga mek ani ikha ka Chhana ni zo bel zo turin Zawhna nei tu member Zawm tak Walal Tanpuya Dr. Walal Tanpuya speaker kalome ka zo belna chu university hi MHRD hian in principle approval min pek na hi arai ve deuh hlek to a chu wang chuan an thriat danin hefa Higher and Technical Institution Finance Agency lama tang hian loan tepo kan mu thei don ni na langa chu tuna mu thei tur chuanin ram le hun ma ti fel vat hi ania khoi takin hi chimlam te abik takin kan man ho view to me ya kan minister hian ma a chak dewin min lak sak thayam ti ania tina panhina chuan sang zuwa somri le paruka MLF sarkar le India sarkar ina memorandum of settlement an zia zulzuin Pukpui sipai hun lui vel hi tuna hian resettlement lati theilowin a omreng maya ei hi cadastral survey tur tepo hi kan mamo le maya ei te hi min ngai tu thayem ti kha kan zot bel ani zo bel zo turin member Zawm tak puju ni tluang ral te some Speaker kalome Land Revenue and Settlement Department hian Northern Western le Eastern Campus tan hun aboi pui chan toem ti ka zote zo bel na zo turin member Zawm tak pulal din sang ral te some parma zo tak pusoi Speaker kalome Land Revenue and Settlement Department Minister Zawm tak Chhana tan ka zo bel na chu heng te hin ni zo kho sang rama Assam rifle ram zaw zong min khil thayem len list siam ani siam ni se ti kumang siam ani ti kha ani atin Speaker pakhat kan zo le du chu kan revenue lam chang tu hian a chan thei ho chuan tuna Assam rifle helai aizol lai li lai taka om te hi zo ko sang raman in son chona turin engchen nge mala ka ni to ti kha ka Zawhna ani boke le Southern Campus atangin zo ko sang te ni athei ang chang turin minister Zawm tak purut kima som le Speaker kalome Zawhna nei tu member Zawm tak Dr. Walal Tanpuya Zawhna kha ne hei kan thriat angin Southern Campus University nei turin
sarkar chuan ma thei to pin ala a chuta chuanin department te pon hemi chungchang a hianin joint meeting te nein ada na tur mun te kan ngai tua kan ngai thak ta kan khanin preliminary notification te chuin mi malram lo ta se ba omem i te uluk takina en fia chumi nuwa om lo nia hiat ani ta ka chuanin len lis pa ngai anga process le turin kan han ruam man ania chuta tan chuan pu pui mak sep ram akwer turin kan han ti se ta ma se len lis anga kal le thei don ta ka wang khanin departmental len lis kha ol samzo tura kan ngai ania chumi tur chuanin survey afi tura kha noi khat le sing hi le sang ru turin settlement officer lunglei khanin aron chuta summa mo hi tuna hian director higher and land revenue department chuanin higher and technical education department na dilna siamin chung survey report le demarcation sketch map tene sarkara len li siam turin thei top choin ma lak ran nga ya hei an sia tangin a zona nei tu hian thei top choina bo su boka un rei lo te ram hi kanin pe fel thei tura chuan kan ngai ani tin kum sang a zakwa som ri le paruka memorandum of settlement angin pukui ram so pukui kho chung ram then khat so cadastral survey ti theini ngem ti kha ne hei kan thia tangin pukui lungleya sonin Indian Air Force 42 wireless experimental unit sub unit C tan ram bigat hum akar thum le point paruk pakhat pani rotna sang hi le som le pathum dei to khana lo oma sumi pia lam a chuanin van tlang ram engmozat somi acquire tour area pon lama son a omboka chung ang te chu cadastral survey nei te potul khop maya te fel turin punrem chang masa department in surveyor kan in dai lo de uleka len acquisition kan process awangin chumi hunrem chang masa chuanin kan lo enjoy don ania tin kan member som tak pu zodin tuang ral te in northern eastern southern tan rambu sai toem ti kha university tura kan ngai mot maya azona kha akim lo deu leka chu wang chuanin khalai hi keini hi revenue department kan ni dai sia chulaya chuanin higher and technical department ina rom anna an nei chuanin amamo tu ten ram anon dil chuanin sarkarin ram all dan rem chang te ngai toin rom anna alo nei pui mai don ani tun din thuna chuanin khatiang angkha ala ri lo ani chuanin kan member som tak pularin sang ral te in zo kho sanga samrai fulte engtin nge ni anom da na so len li se po hian lo nei to rengem ti kha azona ania ne solaya sonin len li se kum sang hi le parukhanin zo kho sanga samrai fulte omna tu ram sopek ania len list number 62 of 2006 ania hectares zangale somhile pali zeta zawram solaya son asam rifle te kelai lamual hun kan ti mai atranga in son tur hianin ruampan an lo ni to a chuanin ne he asam rifle in son chua chungchang hi political issue deuh hi ni apu speaker kan hriat tlan angin ka ngai tua chura chengkek lo tur te poi kan ang lek lekin ka hia tun ma tangin na chu ni se lo mai tu antia kum sang ni le pani khanin solai samurai full ram zong zong hi the Mizoram restriction on use of transferland act 2002 hi solai ram reng reng a so mi malin le van tlang ina tangkai taka mi mal tel lovin mi thil ti theiten an lo in sem fo mai thina chung laka a him theina tu chon a protected a protection a kha chumi dana chu an lo duanga chuta chuan van tlang le sarkar tan tangkai taka man tu re nia chuan len li sakhas kan thia tangin sang hi le paruka zo ko sang huna pek zui
ani tapoka chuanin chura cheng kak lo ang mai khanin tu man lo thei ta hek lo chu chuanin kan hriat angin Assam Rifle chungchanga hian Home Department chanmani se February somle pakua sang hile somle pakua khanin zo khosang lama ison turin Ministry of Home Affairs an under secretary chuanin le kharon pe in roman na lo siam rang turin atia kan state sarkarin ela hian mo phurna po kan nei ve a chu kan mo phurna chuanin kong thata ka lo siam le tui le eng supply pe ka khani a chung te chu kan ti tur ang sarkar ang chuan kan ti so veka chuanin ni kumar si som le pakhat sang hi le som hi khanin Sukdes ke Sahi Joint Secretary Ministry of Home Affairs tho hianin lekha aron pelia chuta chuanin mei sang hi le som hi ralma hian chuasan to teu sarkar ya ti tur song song ati so to lo matia chulai cho sarkar te pon thei top chuin ma kan han la covid 3 alo dar bok ne tuangin rom han nakal chak thei lowa tinan har sanna pakhat nia langa chu pu speaker contractor NPCC te sonin an contract na thaw so duangin an kalchak pui theilo a chu wang chuanin Assam Rifle te poilamuang chang deu thini te pon alanga elai ka chan lo mani sela chu wang chuanin mana tangkhanin na chu ni se lo mai tu ti kha na chu kan hak chuak chu ni ta deu ber mai hun rei lo te hian an chuat te po mi mal tak chuan ka ring ani khang kha ka chan thei tok ni sela lo me Star khoi son somre le panina zo turi me barzom to usilo simwa some First speaker Kalone Higher and Technical Education Minister Zawhna Chhana Tana Zawhna Techu na Higher and Technical Education Department Hoya PhD degree holder ang netaroi exam nge oma ang netlo exam nge bina technical students te hi book run le stipend pay ani sina government college franga library te changtung tu hian mala na nge ti ani chang turin chang tu bini sajom tak Dr. Arlo Thang Lina some Who speaker can members on tak pusi lal soi bunga Zawhna na Higher and Technical Education Department Nuaya PhD degree holder ang hetar inzat nge ang hetlo inzat nge ti Chhana chu Higher and Technical Education Department Nuaya PhD degree holder ang hetaroi mi zale somale pali an oma ang het lowa roi mi somsari le pasari an bina Zawhna technical students te hi book run le stipend pay ani Chhana chu August ni somni le pakhat sang ni le so le pahnia cabinet meeting agenda number so le pathumna thutluna siam nangin technical student te tan book run le stipend hi kum sang ni le pahni sang ni le som le pathum se sonatang khan pe ani to lo pathumna government college sanga library ti changtlung tu hian malak na enge ti chhang chu government college sanga library ti changtlun nan hetiang hian malak ani pakhat na government ti romana college library ti changtlun nan tu na hian NDP waya noi zathum somni senga building sak mek ani pani na chuan rusa nuaya purchase of material nuaya bi khian government college zong tan library ti changtlun na atana sum pek vek ani pathum na government college library ti pui suina tur le infrastructure sakna turatan 3.12 crore SCDP hian kandila
maro chu sum har sat na wangin tunai chuan kan lamuri lo i kha ka Chhana ni zo bela zo turin zo na nei tu member zom ta pusi lo sui kuma so me Fu speaker lo me technical zirlai te bukran stipend pe kha okas ni som ni pakhat sang ni som pahni atanga sang ni som patun session na tang khan ti to pani ti kha Chhana kan hu ta ni a Fu speaker hei hi zirlai te tan thil poimo ania in sarkar hian apele thengem ti kha ka zon belna ania pakhatna tin pahni na chuan professional institution Mizoram Law College principal ani ta da ani to da nge anan lo ani chuan nge achan ka zo belna pathum na chuan kum sang ni som pakwa sang ni som ni academic session na tranga class tran tum Mizoram Engineering College class tran ani ta hei sang ni som pakwa zo na khan tran tum ani thu min hrit to a class tran ani chuan zirlai engzat tenge class tran alani lo ani chuan engwang nge ti kha ka zo bel na zo bela zo turin Dr. Biri Chakma so me speaker kalome Kamla Nagar College sitting right toa area pozau lu tuksia tuna zirla depuan tam khop maya chu bangin lecture hall hi in dailo lu tuksia chu bangin kazobel na pakhatna chu Kamla Nagar College atan lecturer hall min sak thiang timpan hi na chu Mizorama nak accredited college anei lokha engzat nge pathum na hi Kamla Nagar College ka alanak accreditation hi lanei lowa anei lo na chan hi enge tika jobel na ni pu speaker kalome zo bela zo turin Dr. Ke pachu ga som tem kan kalpo Pu speaker kalome hela ma pani hela ne kai tharung ko mai kalome e ka zo na hi Chhana karing lowa ka zo bel na chu Mizoram College zirtir tu associate le assistant professor te sir interse seniority list annayem tin director an ni ve thayem ti ka kan zo le athayang ang chang turin ni sa zom tak Dr. Alo thang le la som le pu speaker Zawhna ni tu zo na kha ka chan main to pera tang khanin kan chang do nang industry synergy lisi tu lai jan han man fak tu ri kan la nei lo hi ne ngai to po thamai theya en po ni sela ti zong khan kan chang mai ange Dr. Ke pa chunga nung lei sau bial tu MLS om tak zo na kha then Kamla Nagar College Chungchang Dr. Bial2 ina ronzo nakha Dr. Biri Chakma ronzo nakha poi mo khop mai ni lecture hall hi tian di mai don hian aboi thak dewa kan van do na ve pakhat deu le ka hi chu Kamla Nagar College te tin Longtai College te ni china han zo na nak accreditation ti Chungchang khan tin scholarship hituration qualified make doning ka hia tin Johnson College hi alla qualified lo boka nak ma chan tu ania hianin facility tam tak kha kinga unqualified lo khan unqualified ro chuan aizola po college arusa nuaya poisa tam tham tak hi tu ma tang khan an dong chowa chuan kha chan qualified phases chuan tu na zo na ti nge tur ngai han ti kha chu ahar sat karing lo khop maya
ai nga po ni sela kong dang deuh te po a ti dan kha langai to te po that chu ka ring khop maya po ni sela ka chhana ni pot sela tin kan han riat china chuan government college a chuan tu na kan han soi college palia kha enge ni la qualified lo na khan ani ti kha ning ka ria dang hi om ka he sia lo wa ei private college de ti chu kong dang ni sela om nual ang private college nga zona nei tu zona lai hi ne poi mo khop maya kan member zong tak pusi nal soi bungoi zona kha e stipend le book run emi an top hi ne kan hun ma thil de ule khanian sinaka soin khanin emi sarkar ma sa cabinet meeting august is of hile pakat kum sang ni le pa som le panhen ne khanin agenda number 13 na khanin granting of scholarship stipend book run to pre and post matric student including technical medical and professional student ti kha ani nge a college sau khani che lo badi ta chuan khalaya anti tom na chan an sia hi ka riat chen kha a thai ka ria granting of the following from the state plan fund may be discontinued the top two from 2012 to 2013 a chan chu tian sia hi chuan since they are being granted under various centrally sponsored schemes from Ministry of Tribal Affairs satang tia muna oma in Minority Affairs Ministry Government of India tangtele NEC tangtin ti khan ziak ta khanin thil tam tak a huam ta chuwang chuan tun de kenin sarkar kan han lak he kum di che molekania ngai tu na po kan nei tho na chungin sung har satna wang te po niang atin sarkar ma sain uluk taka cabinet ina lo ti tluk to a hi alo ni bok ne khan han ti le mai dan hi awang ang reng khop maya tin chuti mek lai chuan chun som mek then khat te po hi a om ve tho bok ti kha ka soi duwa chung jing a chuanin kan riat zau ve te po that ka ringa ta incentive award to those who qualified in the examination conducted by Union Public Service Commission in Mizoram scholarship fellowship big research fellowship big in most post matric merit scholarship kan free reimbursement for children of war widows in do na lo tel to thin fa te tiang te kha om ta khan scholarship stipend han ti khan category rang khomai pon isela anol pui tu na har sana lian tak kan han to the na tu rang chi hi chu tu na ri chuan sang ni som pani ati to pa hi thilom dan alain thak kheng chuang lo ti mai ang ti zong han kan soi mai nge dang le zo na kha professional college kan han ti Kumi Government Law College principal ang hitem ti sung sang ha chu ne qualification hi an uluk to khop maya ten an uluk ti mela an du tuya khalaya kha ani awang hianin ang heta thil han ti sung ya sa khop maya mar chei tu naya nikum masa so ni ka ria government college tam taka hian khatianga permanent principal kan nei lo na khan kan nei ta lo mai kan lo khop maya heng kan lak na ko hian pu speaker kan riat zau po tha national paper zau takin India ra bun din tanga deal thei tur ti ngai chat maya chu wang chuanin rampo na mi ti mai la Mizoram po na mi ten non qualify ta mi qualify kan lom lo khan kan lo entertain ha thab ti te ngai to chungai khop maya a chang chuan ril ro hian nual la chin te pom ve thir ni ti ka kan soi duwa po ni sela hi dura hian government college kan kata mun chen kata po hian regular permanent principal kan la nei lo amara su nei le thuai te po hi thain kan ria mala ero chu kan la tum tu ra ka ngai tin lung le ya kan engineering college chung chang a hian hausa po hian zo na kha
session masala ma te pokhan om thina emi chungchang hi thila boi thak khop maya rusa poisa in sarkar ma sahun lai khan pu pui somi lunglei atanga kilometer ruk sari wel bora son sak ani a boy hostel te girl hostel te le classroom tur te le library tur te le cafeteria ti te khan samai ni zo maya amar chu approach ro thi a om lo tu kan asa tu hian eng tinga sak theo te ka tia ke po tum ni ka vakal to a approach ro so amu mal lo hle maya tin approach ro pa ka khan power supply ha lut lo him shima kilometer tel po ngai khan ya adang le chuan tui eng ma om lo a asa tu sakhun lai po da boi thak ngoting garing pu speaker tin faculty lak na tura ta na provision om lo alo ni le a chuwang han thil ti ngai he tam khop maya thei to kha kan han sarkar lim kha kan han chwa ve thova amara sum hi atlem bela kan function na tura tan hian 11 crore viber sa som le pakhat bor ve hengai ha kan honorable chief minister po hian ti ngei chungai ne ten ni kum lam pang atang to khan amar su covid in min tlak bo ka sum har sat na wangin voini thleng hen kan kalpui thei talawa chuwang chuan class ka kan tran thei talawa chuan kan soi zau lok do chu tuna po hian Mizoram Southern Campus MZU nuaya he kan han nei sona turatan ni kum hasa kum top lam pang sang ni som le pakua December tha parliament ron pet to a Minister of Human Resource Development Minister tangin sina zo na kalta maya po kha tiam chungchang amun ma khania amun pa chon fel mai tura kan ngai he kan bil tu solai mi Dr. Angalton puya malang na te ponia e to pin kan revenue minister te pon min tui puya e thil boi thau deu ta chu engineering college din tong khan khang song song khangai to ngaya chuan kan honorable chief minister poina min pompui tak riau lai om pakhata chu khang approach road te tuite electricity kan han ti tele tin quarter kha awm lo hrim hrim ani faculty quarter tur tin an kol tu tur quarter kha om me lova khang zong sung te le khan rin ai khan se so tam do na chuan kan ril ro om dara chuan khang kha poisa ro mana han om thoi thei se chuan han din teila ta chuan MZU campus nen khan kan club khom thei tura kan ngai ani engineering class awanga MZU Southern Campus kha kan than thoi thei tura ta na infrastructure alien big akha chukan lo nei to sa kan tangkai in ti kha ngai to na oma khan en khare zom ve ka wang khan u speaker zona nei tu khan thil om takaron zo ding ka hia a kan fiat zawatan point hi tool ma se ti lok thei lowa om a chan le wang ani ti kha kan house member zom tak tak te idar kan fiat kha a thain ka hia kan kha atlang pui deuh chu ani mai a speaker rusa soilai takhan kan je velo bangsu higher education atan hian GSDP atangin 2% vel da tu tiki rusa da na hian awmin ka ria chu tun budget a hian da niam ti kha kan minister hi kan zobel dua tin student teacher ratio hi rusa da na hian 20:1 ang deu ni ten ria ta chu Mizoram a hian kan zom theim ti te tin karma sa supre zona star question a khan teaching post zirti tu the higher secondary hian sompole pani kha no kha lo ruak om ni khanin chana nia atam le maya kha chu zirlai tan poi tham le tat maya no kha theidani aw mem kan minister hianin khati zong khan to khat turi na nge ma lak ki kan ole budget kai noi lai thila kha chu 2% chung chang kha chu chip chia takin kalabi man chia lova ka le maya kan en chiang thei tur ngai te la ti mai chon ka soi thei chia lova ten pani na aron soi emi faculty post hi ne zona chhana to te po khan oma total sanction post kan ni hrim hi Mizoram Government College atan hian zaria le som sari le paruk ania
regular incumbent kan nei hi zaruk le somthum le pasari ani a ta chuan in contract basis kan la ka hi zale somli le pasari ania ti chuan casual teacher kan han ti maya e kan chief minister hovin sum har se em chungin a in dai lo na na em ai ti in sing ni le sanga lo in casual teacher ti ming pho chop deu khan za nikum lam pang khan sum har sana tam takara kan cm riat thiam na in kan la achu pe chu a college authority ten uluk takin an mani area chung deuh pi ka om thadu tur ti te po ngai to telin kan ruai ni chuan part time sim hi somli le pasari tu na henan loma he part time zinga hian som le pakhat te hi qualified ani qualified tom je chu part time ke nge flow da enga flow tin nge da part time ki chu part time hi chu an lo om da na hi ne mu mal takahan set hi har sa khop maya e cheng kan fix da na khak ka chiang che lo then hi chu part time han ti hian par lecture cheng zariat mo khatiang te ha kan tia college chen khat hian part time an ni tak tak ka wang hian a then ni chuan an ma ni enge mo tia tang te poin an lo ti ve wang hian official tak maya han enge mo lu tu kam chi hian thil hi akal lo la chin he oma chu wang chuan khalai kha ka chhana ni tamai sela engpon sela qualified lo hi part time a hian somthum le paru kan lo ni rei tak tak lo thok to si kha tu ma lak kha thilom da le tin ni sina kan zora som ko le pani post ruak ti kha mo kha clear vacancy kan han ni khani an pon ni sela tun dit munai chana har sa dewin karinga pon ni sela kan ti no theng karinga tin ratio kha ani dan tu rang dik tak zirte tu pakhatin zirlai no pang ti hisapa school education ate pokan nei am chi lai hi mizoram ma chuan result nge a har sa dewani kan phalo hi tuna hian admission kan han ti chan te chau awang hian up today tak baya figure kha in pe ka har de ka kun rei lo te a tuna admission kan han te covid no admission kan han ti le chi hen an update ratio kha alo chok main ka ringa kan in pedonia kha u speaker kan chan thei chin chu ni se kalome star question sombre le pathum na jo toin member jom tak ulo mo ma to chong lo so mo bro Speaker, Minister Zawhna Public Health Engineering Department chẳng tu Chhana tan ka zona pakhat na mi pui ten tui thiang hlim niang har zo kan nei theina tura sarkar malak na lian zual engtenge pani na lunglei district chunga department PHE department malak na engtenge ni chang turin achang tu deputy chief minister jom tak puton loya kan so me to speaker members are tak so da na chan da chu tùy thiang lim những thar so kan nei the na tu ra sarkar malak na lian ber chu thing tlang in tina tùy connection JJM scheme noya pek vet tura malak mek na hi adi tin pumping scheme thang central funding source thang atanga kan phote tangin pala adi boka chu kan tui mi pui the na pek chote chu thiang lim nge ani ti khriat da turin laboratory tui thiang lim na thiang lim lo en phiat na call hi district na hian pan thei dangin bot sai ani bina chan na chu lunglei district ka PHE department malak na te rural area in tina tui connection pek hei he JJM kan ti kha ani den adang le chuan tuna hian lunglei khopuya drainage le sewerage system lunglei khopui ta na siam na tudun scheme NLCPR the lu ani ten dang le chuan
lung lei kho pui tui tan tu na mi so a kem tham to awangin le alo nui to awangin augmentation and reservation of greater lung lei water supply scheme hei hi NLCPR a hian the lu bok ani a tin tu na hian mual thuam not le ralvo khua a te water supply scheme solar pumping hi thok mek ani zo bel da zo turin a zo na nei tu member zom ta pulo mo to chang kan so me speaker kalome ka zo bel na ka zo mai ka zo bel chan toi te ha sui lok angaya ni lo riat thiam ka tuwe lung le kho pui bi ka tui lama kan har san na thu te a sarkar in ni lo riat sak turin lung le kho pui ina tuna kan rin rol pial theng tui pam so kum som ni le pakwa vel kalta ami ania kum sa ka zakwa som kwa panga khan man thei tu ra honani chu ko sin khat sang khat mi sing sing ruk le sang ruk vel chom tu ra duan ania tuna sa chuan chung ko sing hi vel zet mi sing nuai khat vel kan lo ta kan kham khop ta lo hle ni tui ma mo na punga tui na tiam zel si ten tui pek na pipe ta so a hui lu tukin a tui ek na sa to a likin a puak fo ta maya ten a tui ek na sa ta wangin a tui pek cho po so a thiang lim tok ko lowang ti arin theya tui pam khol pui omna pial theng kong so a che em rengo mai poka dang le chuan department lama kan thok tu te an in pe ka an tai mak te lu ne an chen na quarter te so a hluin a trok ko lu tu ka an thongoi thak mai ne lovin an za to zo ka ni kan han soi tak lung le kho pui tui har sat na zol pui sut kian min sut kian sak tur le greater lung le water supply scheme atana mat lui khwa augmentation ni sena ka han ngai thak tak te kha amalamin sarkar hian min ngai to fel sak theyangem ti te kang mai chwa pala man tur public hydran center so mun ni mun thum chawa oma khopui tan a him talo le maya siam bel so ti mak mo ania oi takin ka sarkar hian arang lamin min ngai to sak theyangem ti ani e le zo bel da pharin tam khop mai ma se hei hemi dot le atang hian a dot le omania man vek tu ranga yang o a pharma seber dr vanal thana so me dr vanal thana speaker kalome PHE department changtu minister zom tak Chhana tan pakhatna chuan korthen faina atan hian sum da san thin aniem swachh bharat ti te khan om thina he kan korte abal thin khop maya thal te ania ten fai ngai thina henga tan hian mala na tur tan sum da thin aniem ti khania tin apan hina se son ma sa pon ka sei to thina kor hi RCC an achuat thi tila siu ne chuan khu ta ila atlang chi patang ti thaila chuti chuan a face wai sang pon ti ila a thalo mo ti rotna te kan siama kan lungai tuange ti ania ka tiang khan halak tumna omem ti ani le a pathumna chuan so kabial a son rom hun tengki so maram hun no da son so department kan do thin pon atia so son tu dong tam thei si lawa tui sema hi a chat lakna sa thina veng dan ina kar tin deuh tho bial dang ina kar tin deuh thon don thin line ke ni chon ni som nuwa te a chang pe chon ni som pali nuwa te don chang te kan nei thina hei hi han siam that dewa hun danga tengki han da mo hemi ti tumna hi omem ti kha ania rom hun veng chaka son so sip miu hoin hun ten ne sang chon high school ate mun ten ne ya he tiang hi han modify deu mo han siam dang lam dewa ti thei te kha ani tin ram thar veng si pui so mana chonga che sola cheng te po boy thin ani tui connection pot ti lei thei ani lova sola son achuan hnuai han ti la Galilee welfare house on an mani sumin tengki anin siama ti khan
pipe flexible ang hian ina anin pekwal thina solai so siam sak turin MLF fan pon kan tia amaro chu tuna hian kan MLF fan noi som panga lai lak sakan ni ta ka chuan thil harsa choda viau mea solai so min en pui thei da no wangem ateng ki so tuite pu na sat toa sak thatangai se chung kwa somnga chuang so nan ringa solai an kan tengki ti so hei hi min en pui thengem ti ni e Zobel na zo turin Professor Evelyn Moya. Ajo sab lam pangkal tiang. Uchuna ay naman sa zo. Speaker kalome. Kaso na hit speaker nung Chhana hit tum dia la kaso man to lo wa. Poi nung le lu tu ka kaso le man lo ka rin wangin akan run chu ve ne lo thit thiam kan di la. Kaso bel na chu speaker ai zo chim kot su alam lemen ate sam tlang veng thar ale lam chi ba de son tuin har khop maya song a son tui da khol na siam thei tengki siam tum na ti le sai khama kon so nar sai mem boka sai khama kon a so nin tui tengki siam pel dan ong ti kha kan zo bel ve ani e kalome Le thầy ang chang turin dibidu chi bilis sa zom tak pi chi chang tu kan so me. Pu speaker ani number sao thi bel tu za om tak zo da kha kan chang pu som ba yang le he ta hianin zo na hian kha oma chana chonin em treatment te tuna an soi kho te khanin tuna hian proposal siam tura roman chok pek vek ani amai ro chu chum har sadna wangin katla bo zui lei thei lova ten hemi lam chip kho hi chonin tenki hi tuna hianin an nei thatok viu maya da bel angai mo kan ti kan lo en fia ve me ka nge lam chi pa hi chon tenki lian pati 6 na de noi liter noi ruk man noi ruk dong te oma ten chum bi noi thum man dong te oma cho wang chuan khalai khachu kan lo en fia anga sai khama kon tenki ti len le ti phui sui kong khachu ei po hi kina ka soi zo manga aizol ko pui pum pui water distribution system ba hi tu na mi hi a lui to ten kan pipeline te hi kan sem chho na hi ate alien zo ka ti toi zai zo ka tui kan sem theina tur hian scheme lian pui siam ani chu po chu kan scheme pakhata kan thun lut to chu chung te chuan huam vek don ani tia kha pu speaker kan Chhana ni sela ten eta no tu bel tu za takina aron zo na te kha korthen final le akhu na kha chu tu da tak khi chonin aski ma kha om che fi lova eta hian aizol khopui pum pui mai ba ka kan khopui khang khanga te hian storm drainage kan ti kan kor lian pui pui drainage siam thata ten chena arem ton na la ya phei chon mi puin kan chhot bok theina churin chunga step siam kal ko ma siam hi chu scheme lian pui oma chu aizol chau delwin mun danga mi te ren po chu mi scheme chu scheme pakhata central hian kan the lut ve mek ani ti kha kan Chhana ni mai sela ramnun le ramthar tenki siambel po kha distribution line kan siambel angzel khan khang kha chu arun keng tel do na ni ti kha kan Chhana ni selangin atha ange pu speaker zo tu za om tak ina arun zo bel na kha pial theng kong te le so ta tu na kan tui pam lai mek tong kam somi kan pam na bula quarter
sẽ tổ te so cần phải khóc mày xiêm bộ cần tuma cần công te bộ so đi thì nó cần ngay anh xiêm thật cần đủ khóc mày quarter chia te bộ cần xia mày rồi chú cần sấy bốc chín sum hiền bình la đại lộ đều phi vàng hiền cần là xiêm thầy lova thèn hi department làm point lộ chín chia lệ thổ tu cần mày point mọi gì ngọ te tel gì ngọ tel là ni thì kha cần sấy đủ bậc khất chuan ni tiên lung lấy khóc bôi hydrants tu đã mi so tem be xiêm bel ni se thì bộ kha tu nó cần sấy tu greater lung lấy water supply scheme augmentation hian khang po kha tel vek don ani push speaker kan lung lai is bel tu za takina greater lung lai water supply scheme mat pam chowa hi ta mat atang sang atang lung lai khop gravitation na tia lo long phatu asoi kha hem scheme hi nichina kan soi khan tel to augmentation and renovation of greater lunglei water supply scheme hey he NLCPR thun lu ania priority number masapo taka po kan da hey hi chu kan department ho tu te na kan soi ho na po lunglei hi chu top priority kan pe ka nga yang kan ko pui ben to ni kan ti kan li sa po amasalama om wange ti kha kan soi du ani ti chuan voin nia hian pu speaker kan soi du chu hemi kan zo na pakhat na khanin engeni PhD department na changa mi puite tu in tu thiam nim pek na tu scheme lian ti khan thing tlang kho zong zong khavara ahwam tel vek hian JJM scheme mi tum sam ni som pakwa tang khan man chan to ani hei he tu na hian tho mol mol ani tu na hian chu chu ta tol te in kan kalpui ani chu chu kan zawai in kan thada ta na kan soi du chu kan bial thewa khan thingkanga ati masakata na ngai poimo te po kan ne yani chuan member za tak ten khatyang khan in fiat ti mi theisa sela din department chuan ti hian an siama tu na hianin gum sang ni som ni le palia zo tur kha kan performance thata wangin central lam khwanin nang ni chu sang ni som ni pathuma zo ro chu mi target chuan scheme siam ron ti kan siama kan lom khop maya tu na hian kan performance po hi pu speaker athak khop maya chu wang chuan central po hianin kumida po third installment last installment min ron release to kan chief minister za tak ne na hian hei himan theina min pek chuan central hianin crore som thum panga incentive min ron pek kan tuma ti min ngai poimo saka pani khan chu po chu man theina kan nei to chu wangin marshal ma hianin JJM scheme atang po hianin crore som thum panga hi chu incentive vatan min ron pek ziak ngeya an ron zia an ya wangin ngei po min pek ngei kan ring ani ti chuan Mizoram hian khua zaruk som ko le patni PhD chuan habitation kan tia village vi sinei che lo po mi him om to na hang zong zong nang khan zaruk som ko le pati an oma chu ta chuan in noi ka cheng ni sang ruk zare som ni pasari oma ten kum sam ni som pako som ni khan in sing kat sanga zakwa som li pakhat ne na functional health step connection kan ti in tina tui pek na tui ngani connection na kha kan pe to ti chuan tu na kum kal lai mek sang ni som ni pakhat hianin in sing thum sang khat zakwa som ruk patni som ruk pathum pe kan thok me ka chu tu na hian tun financial year chunga tho zo man ngei po kan tuma chu mi bel chana ta chuan ni chuna ka soi ang khan crore som thum banga vela kha incentive kan bei sei ani helama hi chuan
thỉnh tlang water supply hi chuan ata tol te a khatia chi chho kha ani te kha min hiat pui kan du khopa ten e kan cm hianin a hiat chiana ngai poimo em awangin je em atanga poisa local to hi tuna hianin proza somli pasari zet zot ania chumi matching share po chu cm hian rangmang theng hian ni mi arun pe china chu tem chon kan lom khopa mi puin tui thiam hi manin theina turata na malak na hi kan cm hian e angai poimo wang chon helai hi chu kan tal chak khop ani a ti kha kan soi ve du ani ti chuan voin ne hian thing tang khwa ni lo nge ni khop pui lian deu ma te hian pumping scheme kha kan ti a chung chu funding source rang kan thiat sa central funding source atam hian e kan thok mol bok ani e ti kha kan soi du ni không ai in kan minister kha achan khal thetan abi tekin tun lai hei Burma boina wang hian Burma a kan unau te tam takan laoma lo the lovin hun lo la kal tura ral klan tam takan la nei thik do na chu wang chuan abi tekin border area om Siha district te Longlai district te Champhai district te hi khotam tak hi tui an har salom khopa chuan ralklan ka soitwangin ralklan te hi tam takan la nei thei dona wangin abi tekin border lam hi tui lak chung changa hian du sakbi ni sela malak masa khongai in min da thei sela abi tekin ZZM Zam Zivan Mission hei khachu khongai a border lama hian malak masa min da thei sela alo mo ngatang a speaker begin share ha a corporate augmentation of urban water supply scheme share ha kha tu da hian ai kan cm bok hianin central scheme special scheme atangin vaibel se riat min pe a nuôi giờ điệt mà mỗi kha miền Bắc tu na hian contractor te sia min kan thok bol mol do na district headquarters water supply scheme ma hi kan department kan committee kan soi ho po hian priority kan pe ka ngai kan ti ni chena lung le kan soi to cham phai po khi an soi ta ka chuan chiao khi dot kan tu mani chu tiang chuan lian pui mai in scheme kan sia mà mít bộ thì khan bản địa cắn sới tổ additionalin cắn thì policy bộ có thì chẳng tuần cần tu mà khi sai tuần khi cho anh tổ chức thọ hạt viêu thì chú tiền cho mà cần là một là trong tế bộ kha chú tiền cho nên bản địa số lượng pumping cắn thì đôi cắn thì kha thiệt thôi lưu tục cái hay bạc hạt polo mania bạc hạt cái cái lưu tục cho nên vâng kan phal za wa ma ro chu ne thur thil tu khan dang in hak do sia start question number samriat le palina zo turin dr balal khana so me speaker kalome food civil supplies and consumer affairs department minister zom takina chanatan pakhatna aizol nilo district danga kumin hian LPG home delivery ti tumaniem panina LPG la na consumer card photocopy gas agency ten an tir thin hi phal aniem pathumna sarkar dana chung kwa household pakhatin LPG connection pakhatai tam ani theim palina LPG connection tharti na single double connection atan sumengza nge sengai pangana LPG connection thar siamin gas stove le tel kher angayem parukna Mizoram State Consumer Welfare Fund sumengza nge omek sang turin minister zom tak chang tu ukelarin dia so me speaker kalame zona zot tu Dr. Vanar Chhana zona nakha ai zone ni district daga kumindian LPG home delivery ti tumanim
ti Chhana chutume district capital apo tina kalpuitum ania tuna hian policy town hom chu apo kalpuitum ania mizo fet kai roi na noya joint VC le consumers union tenen ti dan tu ngai to mek ani bina LPG lagna consumers card photocopy gas agency 10 andil thin phal anim ti hi phal ani le ni lo tar lan na engma am chuang la bani sina sarkar dana chung kwa household pakhatin LPG connection pakhat ai tam anei them ti hi dan pa ngai chuna thei lowa a thei dan kong ero chu a oma marketing discipline guidelines 2018 chapter 2 inata lana chuanin chung kwa household pakata LPG connection pakat ai tam om chuan ineligible connection ni natar langani amar chu LPG regulations of supply and distribution order 2000 khan chapter 3 clause 1a chuanin PDS public distribution system nuai atanga bun har sale supply dong chezwal te chu central sarkhare mo oil company how to terem ti nain connection pakat ai tampe phalthum ani thina ni zona dina LPG connection thar tina single le double connection atan sum engzat nge semngai sengai tia khan tun din muna hi ni som panga thani balama chuan new connection single connection a chuan cheng sangri le zasari le somsari le panga angaya tin double connection a chuan cheng sang ru zariat somnga angai ni hei hi LPG filled cylinder rate dang lam dana zirin adang lam zel thei bokani ina chuan LPG connection thar siamin gas stove leitel kherangayam ki kha hei hi ngai kherlova consumers in aleitel le leitel dule dulo azir ani if na zona Mizoram state consumers welfare fund sum engzan nge mek ti kha Mizoram state consumers welfare fund hian vai bel chani noi li sing khat sangru zasari le paruk omeka hey he sum hi consumers welfare fund corpus fund sum ani jo bil jo turin ab jona nei tu Dr. Banal Chhana speaker kalome guest sung sang hi se sana peng ka din pui don ka tia ala din pui zia ka via tin helaya mi pui ayo kan ni a zorom mi pui tam zo chu kan ti theyanga chu ayo ting chu ni ngen free a tin consumer engen yang organization association te po roi tu te kan lo ni na wang te po ni nga gas agency te hen mi pui te hi an do in min ti kuala ti hi ka sei du a chuta chuan LPG leidonin ke ngai po ka kal to a double connection ka ti tira sangre chong min choi tira ewang nge khoi khes memo ka tin min pe thei box si lova wi mi tawale sak vakal sakani wangin an complaint helu lo me an ti tat box si a mi tam takin an tuara mi har sa zokin an tuara tin gas connection thar tin gas stove an le lui tira gas stove ni me loina ti faina nen zong zong le ngai an tia lema harwang de turan ngai te chu alo tingam lo po ni me the a har sa zwal a ber de hlek phei chu alo le ti thri hei chu kan chiang thabin ka ria department hen notification khau tak mangin hei hi ati top them ti hi ka so na ani a mi pui te har satna sukiang tur kan niangin sarkar hi a che chu hun to ti hi ka soidu ani tin LPG panina LPG online booking ngoro kan zona le Chhana huna to pa ilak lo vem but
Bạn hít chết cái này to. Cần phần sạc mấy đó em nè. Bạn hít chết. Lê, rồi lê. Cô thui vắc lùi lại. Thật thì đấy. LPG online booking hi tu na hian ati thei to em ti nia chuan a pathum na chuan pali ka ne pa khathi chu ral tlan te ti kha ne ron soi to thowa hi provision siam niam ti kha chu ka zo lo me nga kan ta lang tho thowa ma se a pathum na kan tun ha po boina aron chuaka engeni ke oil ti vel chung changa te kan truck te ho hi rona ka siam to thowa kan truck a hian petrol phuremo diesel phuremo bu fai phuremo gas phuremo camera le GPS call hi ada theya a bom a siam theya ICT department kan neya DST kan nei poka heng ho te nei na trong kopa ti hian truck a hian bungra phur tu ho ti to meila chunga chuan da in an thlen chin a riat theya camera in GPS trong page chuan sim card da page chuan an thlen chin a khoya ngen om tin a mu hal thein office atangin chutiang system chu nei da no mem ma la ka theilo mo ti kha kan zo bel ani kalo me Amini sa zom tak santi lo me o le chang tu mi sa zom tak ke lo in le la po speaker so me kalo me zo bel na nei tu zo bel na notification khau takin gas man le double connection ti le thil dang daga chua theinim ti kha atul khop mai hai hen dia bi har sa jok te noi nung jok te po hian hemi chung chaka hian har sat nan tok thina chewang chuan hei hi ada nang taka notification khau takin chua kan lo tumange tin online booking ati thei tom ti kha home delivery tina big ai chot online booking kan kalpui meka atanga hi chuan point delivery ti vel ala ni ri wang hian online booking hi tuna hian kan da kalpui thei vek lawani ti lai kha kan chan ani se tin GPS amo camera mo bungra phur ho abi takin truck hang oil le gas phura te bu fai phura te po da them ti kha ne company te po hian hei oil company a hi chuan an da tram to a tu nai nan bang bek to ni a chuwang chuan GPS da thei hi chu apoi mo kho ba ya bungra po tlang no nan ni ani china zona nei tu na soya oil phur pakhata boina kan nei ni ser chi pa an lo thal niomen alanga kanan chuya consumer senior tepon hei he a film no ni antia FIR thedu tepon hiala chuta chuan a driver khan DCS so in falmin phalsa khalom atien tia DCO inquiry kadan la apa chenin ka ti reng lo ti boxia ta chuanin boy na kan nei ta iti lo chon FIR thelu ro kanin ti hi nge chutiang din mun te po chu kan tingani tuna zona nei tu wanal kana ti kham puite ma khwa poimo mai ne he thila hian taka malak po hi atul ani GPS camera vo lo te panan vo theina turata na ngai to na man he chu thil chu takani lo me le tuna chunin lego paper sakan kalanga Dr. K. Bay Chumni Sazom Tagin Hang the Mizoram Drug Treatment Cum Rehabilitation Center Accreditation Rules 2019